Atukuzwe milele daima. Tuzamure Imana ishuba. Rofe Mana ko ndabona hitabye urubyiruko, hashimwe Yesu Kristo. amen. Gutera urubyiruko rwacu inyota yo kuza mu materaniro, kandi bambwiye ko iyo vanete zitegurwa n'urubyiruko. Uburabyo burambaye, Inyoni zirabyibusha mushewe, kandi uwambika uburabyo uburabyo akagaburira n'inyoni, dore nawe arakwibutsa. Uburabyo burambaye, inyoni zirabyibusha, kandi uwambika uburabyo akagaburira n'inyoni, dore nawe arakwibutsa. Ntabwo yigeze kureka uko isaha itaragera, uratema kukureka, iyo ntabitekereza uko nzabwikiranirwa uyibagirwa imirimo. Icyakora ndimo ndumva neza iyo mirindi yo gutabarwa we. Icyakora ndimo ndumva neza iyo mirindi yo gutabarwa we. ntabwo yigeze kureka uko isaha itaragera we, uretse no kukureka we, kandi iyo ntabitekereza we, ntabwo yigeze ikiranirwa we ngo yibagirwe imirimo we. Icyakora ndumva ngumva neza imirindi yo gutabarwa we. Icyakora ndimo ndumva neza imirindi yo gutabarwa we. Teba atukuse mu makomozi. Icyakora ndimo ndumva neza imirindi yo gutabarwa we. Nawe wumva imirindi yo gutabarwa we. Iki gitaramo wumva imirindi yayikubita inyuma yawe itabara ubuzima bwawe, ngo yambika uburabyo reve, ngo ikagaburira n'inyoni, ngo nawe igize gute barakwibutsa. Aravuga ngo ntabwo yigeze kureka, ngo ntibizonashoboka, ngo nuko gusa isaha igira gute itaragera, kandi aravuga ngo ntizikiranirwe ngo yibagirwe imirimo. Ashimwe Yesu Kristo. Abantu bo kwibagirwa ibyo twakoze, ariko Imana ntizibyibagirwa cyane. uko iki gitaramo kera muri agenda yo mu ijuru, mu byo guhereka yataramye kera banditse bakubiseho ikaramu, Imana ubwayo nayo yakubiseho isinya, yavuze ngo namubonye, kuko naje n'umutima wanje wose seze umugore n'abana, ndababwira mugiye gutarama, ntayandi makuru ntakindi kijanye gutaramira Yesu. Umwuka yantegetse ngo tuganire ijambo rivuga ngo kuba icyitegererezo hagati mu isi yihuta. Kubera kuko turi urubyiruko, niryo nasengeye, umwuka arampamiriza arambwira ngo tuganire ijambo rivuga ngo kuba icyitegererezo hagati muri ino si iri kwihuta. Nakuzi usikaye mbali na sisi, kwani wewe ni kimbilio letu we. Wale watu wako Baba we, dunia hii inatusumbua sana we, kimbilio letu ni wewe, Mungu wa vizazi vyote. Kimbilio letu ni wewe, Mungu wa vizazi vyote. Atukuzwe. Yes. Muntu banguse gusoma dufashe. Dusome Filipi. Urwandiko Paulo yandikiye Abafilipi, cyangwa se Evangelii Paulo yandikiye Abafilipi. Igice cya mbere ku murongo waho 27. Sha.
tumere nk'abakwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Icyambere kugira ngo niza kubasura cyangwa nintabona umwanya ngo sinzi zumva izanyu yuko mushikamye mu mwuka, muhuje umutima kandi mugwanira hamwe kubwo kwizera. Amen. Barikiwa. Akwiyegereje nawe Imana ugweze umugisha. Ongera dusomere Yeremiya igice cya 12 umurongo wa 5. Niba warasiganywe n'abagenza amaguru bamara bakagusiga unaniwe, wabashuta gusiganwa n'amafarashi kandi naho umerewe neza mu gihugu cy'amahoro, Yorodani niyuzura uzabigenza ute? Ngaya magambo mwuka yambaye turi buganireho kuri Eliyashi umwanya muto nishare. Nababwiye ngo turaganira ijambo rivuga ngo kuba icyitegererezo mu isi iri kwihuta. Kandi yose ikihuta igana muri Gehenna. Niryo jambo tugiye kuganira. Nabibwiye abantu ejo bundi ndababwira ngo dufite intambara zisa nkaho ari zibiri level zikomereye isi. Dufite intambara ikomeye yuko isi yaje mu itorero ngo imare kwinjira mu itorero, ishaka guhindura itorero ngo rise nuko isisa. Iyo ntambara kiragwana abafite ibikoresho nibo bazotsinda. Amen. Isi yashoye imbaraga zayo zose, pato ishora umwete wayo wose iwuzana mu itorero ngo ishike mu itorero, ishaka guhindura itorero ngo rise nuko isi isi. Tambara ya kabiri, abari mu itorero bagihagaze bagikana bagiye mu isi ko baragwana n'isi ngo bahindure isi ise no kwitorero rigomba gusa. Amen. 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 Ariko aho tugeze finale iri bugufi kugera. Abagihagaze mu itorero ry'Imana ko baragwana babwira isi ngo ihinduke igende kuko itorero rigomba gusa. Amen. Amen. Yo mpamvu muri mu kubona isi yaducanze imanza aho itorero risigaye rugira urubanza. Ubundi niko twari dushinzwe gukemura imanza zo kwisi, ariko ubu nyine itorero niryo risigaye rifite imanza. Urubanza rw'itorero rusigaye rushwa na polisi. Ubundi twebwe twagize duside ya polisi aho byananiranye tugahudumiye imanza zigakemuka. Ariko neza isaha igeze kirihuta. Pawulo abwira Abafilipi, Bwana sifiwe sana, arababwira ngo mugomba kuba icyitegererezo. Uru ni urwandiko akunda Pawulo azahita runo rwandiko rw'Abafilipi pato ngo ni umutima wiwe. Hakika ya Mungu si umugongo ngo ni umutima we. Niko azahita ino baruwa y'Filipi ngo ni umutima we. Amen. Konda homo nabo esuko tugire gute dukora ikipato ubwo ibimono bisigaye bitwinjirana mu materaniro. Umuntu akaramisha abantu yambaye ikimono. Ikimono. Wireka we Yesu Mana we wanzaniki. Mana we.
Dome. No ni pataro murazitaye muto w'ikimono. Niba ufite gutaha ubukwe ejo n'iposho mu gitondo ukaba wateguye umwenda uzojana mu bukwe ukaba uri kwataye ariko umuzana mu materaniro ugategura kuzana ikimono uzuraranuka kizana mu materaniro ariko umwenda wo kuja mu bukwe ukaba waraye kwataye wa usono we Kuraja. Kanisa si ya kucheza. Kanisa si ya mutima. Kanisa ni gima. Sikiriza habari. Tugomba kubicitegererezo. Imirimo myiza ukorera mu bukwe utokorera mu iteraniro ni zero. Ntabwo ikabutura nza nambara mu wanje no ijana mu materaniro. No, amapataro araretse y'amakoboyi muzanye ibimono mwebwe nta kanisa yanje mfite mwobo bose nyine ko barama batambuka nifye none bari bariharaje gushiraho udutenge nta twubagishiraho timwabonye ko ibintu byarangiye Byararangiye. Pawulo yaravuze ngo mana y'impuhwe n'urukundo tabaritore Tore. utugeze mu bihe bibi Pawulo yagize Yavuze. Mana we. Ayombe ya nchi yangu we nehema we kondugu we Naiombe ya nchi yangu we Baba we nehema yako Mungu we Naiombe nchi yangu we nchi yangu nehema we yako Mungu we Naiombe nchi yangu nehema yako Mungu we nimweka bika hasi mvuge bukeda Mwiki. numve ko umutima uba nguruhuka salamu sana ukingaho protocol ta muntu waje mwawe bamuhamagaye wajuje mu materaniro ukinge ababwira amakuru kugeza ubwo ababwira ngo mugomba kubicitegererezo n'igenda hari ngo nimubwirirwa amahirwe nkaza nzosange muri citegererezo nintanaza nzuve n'amakuru ko muri iki citegererezo Lokes. Aolo bereza rape. ntabwo ubukristo bwacu ari ubwa kumanywa ubukristo bwacu ni iyo hariho hose mu mwijima kuzuba no kumvura nyinshi tumeokoka Melos. overnight ntabwo ari amateraniro ntabwo ari imana twaturamya timwaririmbiye imana kuca uwo mwenda ico kimono utarakizana n'ibinga amateraniro wababwiraga ngo nibwo mutazagaruka ugende wowe hariho amakorali yaririmbye za rubumu nyinshi tuzotegera Cyane. kuko nubundi kimono ntaje cyo hinduka Kabisa. cyangwa ni guta umugore wasize abana babiri mu nzu abaryamishije agakenyera ikimono akaza mu materaniro Umudamu. wasize abana babiri aryamishije uwo mugisha wari ugiye kurazana ikimono imbere y'abagabo Barasetse hakika. ko muraseka Evra yabivuze neza bivuze ngo ineza yawe mana n'urukundo rwawe ngo nukuri byagize gute zarantangaje
Polairo. Patro Patre wewe. prema. Niza kayore, nitanaza kayore. Lakini nisikie habari zenu nzuri. Zumva makuru yanyu. Zumva makuru yanyu meza. Nyumeza. Meza. Shalare kene Ariko Paulo we. Paolo. Yegeza rangiza kuri ya muhungu. I love you. Nekolo. Katika maono Polo aliona mtu akimwita katika maono baba Polo aliona baba mtu akimwita Polo uje we uko Makedonia Polo atukuze basa mugenzi wawe ngo asure icyitegererezo atukuze mukombasa umwami ngo yandikira Daniyeli aramubwira ngo numvise bavuga ngo umwuka w'Imana aba muri wowe numvise apana ivyo nabonye ngo narumvise bambwira ngo umwuka w'Imana aba muri wowe No pen is that a pen. Iyi si kirikuta mwabakobwa mwe yewe wa musore we dunia inakimbia sana isi kirikuta urishuka aya matano rusuzugura igihe kiri imbere gito uzoyifuza uzoyabura Hakika hiyo ni kweli. uzoyifuza niba wewe utinyuka kwambara ikimono ugifite abavyeyi umunsi uzoja mu rugo rwawe uzambara ikabutura umunsi uzigenga wewe wenyine witegeka uzambara ubusa barimo kuzambara uko Yeremiya yavuze aravuga ngo niba warasiganwe n'abagenza amaguru ngo bamara bakagusigunaniwe aho ayi piki pakolosa pini zara manda na genza muona sukini matombe ariko ndahumiwe jeni wasa ndafashwe cyane kandi yo nezerewe bamenye ko ngiye gusohoka muri Kenya kandi nezi vuga butumwa bari tutse gutya Afrika yuzuyemo ibibazo we Aziya nayo yuzuyemo intambara we Burayi na Oceania wimurukira baremeshe Amerika nayo si paradizo we Afrika yacu yuzuyemo ibibazo we Aziya nayo yuzuyemo intambara we Burayi na Oceania yeme miruhira baremeshe Amerika nayo si paradizo Teka some paparite arababwira ngo niba warasiganwe n'abagenza amaguru bamara ngo bakagusigunaniwe tekereza rino jambo bakubwira niba wewe utinyuka gusambana baguhaye 200 umunsi bazoguha umuriyoni uzokora iki niba utinyuka gutagakiza kubw'igitenge kugira ngo bakudodere niba utinyuka gutagakiza kubw'ibuzuri bwambare bwa kigacika umunsi bazoguha inzu uzokora iki ko ari isi yacu yayigana mu batinganye ikomeye cyane niba unaniwe gufata agakiza niba unaniwe guhagarara ku Mana papa niba umuyumba asigaye ati Imana ngo ni ikoti bamuhaye $100 umunsi baguhaye amakota 4 tuzota agakiza niba ushobora guta Imana ngo ni igihumbi baguhaye igihumbi guke
igihumbi ukaba woterera inyama wakuye kuri busheri kwayizana umugabo umuntu w'umugabo kazana inyama muri busheri abana biwe bari ibishimbo kaba wotinyuka umunsi baguhaye kirenze igihumbi uzokora iki tabeniza mwaye sikiriza bana niba uri umwana w'umukobwa usambana ku mafaranga 200 umunsi bagusinyiye ikirenze 200 uzokora iki niba udashobora gutunga imana muri buno bukene ufite ugomba gukontorora umunsi ubukire bwakubanye bwinshi ko buza butegeka uzoja niyo mpamvu benshi bari mu gushikiriya hanze yatunga amafaranga agataba ababyeyi akaja kwibana agashinga inzu nizo bibazo kugira byabo hanze baza bahamagara benshi umwana yarataye urugo yaragiye taheruka sigaye yibana niyo yagiye nuko nubiyoza bwenge kubera iki tibishoboka wowe udatunze imana muri ubu buzima bukakaye ubuzima ni umara guhinduka neza ndi wufata imana mafaranga aza gutegeka aza kubwira ngo uraca akakubwira ngo uramanuka ni iki ngikura gishoboye mafaranga aza kubwira ngo iragucya kora gucya faranga tugira baza batega bakaja gusambana Dubai bagatega indege Dubai apa nta Mombasa muza mutega kamodoka Dubai ndamufite wigeze kunyihana arambwira ngo azaja muri weekend Dubai andara makuru wigeze kumva barambwira ngo uhora umukobwa wacu mumambure gusuja Dubai ndababa Dubai umuntu gusakara amafara tuziyaza umwana w'umukobwa agira telefone igura $1,000 ise kwishura inzu biza bigora izo faranga ziva igura $1,000 telefone ariko se kugira ngo yishure inzu biragoye ariko ugasanga umwana w'umukobwa acumbiki bari kumwe nawe mu bibazo atunze telefone $1,500 umeto wa wapi wewe akora mu kazi k'inyanya ego bibaho imana harabwo yotesha mu mugisha ariko ntibiza yiba none nejo ndababwira nk'urubyiruko bagenzi banje ndababwira nimwe torero ry'ejo mwabakobwa mwe mwabahungu mwe nimwe torero ry'ejo nimwe kanisa rye uko witwara kose hari ibyo uzobazwa mu gihe cyawe yarabyanditse Yohana aravuga ngo yezwe uwandura nawe agire gute yandura aravuga ngo ndore ndaza vuba zanyingororana kandi unzogororera umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze muzi igitangaza muzi ko twese tuzohembwa ariko igitandukanye ari ibihembo tuzobona refera bivuzeho umuntu azohembwa ibyo yahembwa wewe uri mu kuzarira muri wese ubwana bw'impija bwose buzorira ku mugongo wawe ku munsi w'urubanza abandi biteye inshinge babaye nka farumasi biti yaragwiriye muri bo tukajya imiti umuntu yobamo imiti uri farumasi uri igikopo cy'imiti nibo bari mu gushika bashakwa bakagira ibibazo ngo babuze inzaro ngo banyirabo ko barabarose na hari imiti bamwe baranywa imiti iraruhama pe kwabushe kuza ari inshinge biteye n'ibiki byose bihinyango z'abazimu bakoze bakira abakobwa imana ikabakubita igihano imana ntizikinishwa tizinekurizwa izuru ntizikinishwa imana si umugabo w'umusinzira ngo murayigisha inama tibishoboka si umugabo utuye Kayore imana si umugabo ujana muri protector ngo murahinduranya gutya oya decision yayo ni guca yezwe uwandura yandura anomo somene manda tangu no manda ya kasime deba konda ariko mana we ariko Jezi we pato
aranezerewe buvira ubushize ndiyo numva no kwandikira umugoro rwandiko musumwe zogenda bambure bazogira ngo ndacari kayorewe umugore azogira ngo ndacari muri overnight ariko naho urusipamfiri ndiriya neza mwirango nayo imbazi ntwari zo kwizera aho zicaye kazambaza Imana ngo bamagufuri bicaye he Eliya ari he wa mana we ngo muheze ukuboko mubaze ukuntu yagiriye bari abagabo bari nashe uriya mugabo nawe yakoze igitangaza iriya ngota Eliya ninda yikoraho bazongaye ayo wawa nambaza Imana Pahoro bicaye he wa mana we ndamusabaga umbabwire ngo se niki mwanesheje isi mwe mwagize gute kwiriya nsize byakomeye arababwira ngo mugomba kubicitegererezo mwaba Filipi mwe yeme ngo mugomba kubicitegererezo ngo jewe Pahoro niza nzumva amakuru yanyu meza ngo nubwo ntazaza nzomenye ko amakuru mushikanye ngo mubyo kwizera mugihagaze mu ma imico yanyu kiri myiza mukivuga Imana mugihamya Imana ariko uri mu gutandukana n'umuntu amezi 6 ukazuza ugasanga yarahindutse uri mu kujana n'umuntu mu cyaro mukazamusha kuvayo yagize indi sura Pawulo aravuga ngo ninza nintanaza zumva amakuru yawe kuko gishikana Semeni haleluya tasoje kwereka ko nditambukira ko ndukuma kandi ko ndabona ko igihe nsigaje hano muri Afrika ari ngiye kuja kuvuga ubutumwa hakurya neza niko umutima uri mukumburi kandi ntaho sinzicara muri Amerika sinzicara nzohaca nzorara za Arizona mbaramutse ba amukongomani na ba Frank nkomeze ninjire muri Nouvelle Débat nukuri za Missouri ndamutse banzungu mbayeza akaboko za Kentucky mba Pepe Pahoro yaravuze ngo azotinda yo kugeza ngo kuri Pentecost ariko yandikira babo bamutegereje kandi uko hari mu kwa mbere unzotinda neza ngo kubyo Pentecost izonsangina Bakorinto soma yewe uzohuruka kuri Pentecost ngo azotinda kugeza kuri Pentecost tabona ko nzogenda nanje kansangayo Pastor Mutima igitaramo cyari gishushe baramya Imana we ngo ibihe byose amasarafi n'amakarubi baturuwe nawe uragahoraho igitaramo cyari gishushe baramya Imana we ibihe byose amasarafi n'amakarubi baturuwe nawe uri njugu wanema mahoro yawe uri njugu Atukuza sa Mirara daima boni matanda Matope bariteni bari no kitebalo Shiniwari sa forme regarie Minunga aso onome zamba ya Makulu tambo ekanda Inama mijuri raterana Basatu yoe Oduchungu nawe Aburanu meka sitare Nawe Aburanu meka sitare Yayunda Yesue Aritanga Inama mijuri raterana Basatu yoe Oduchungu nawe Aburanu
kandi uwandi burukubite ko ndabona ruhindura ibintu cyangwa igipasu nawe numva no turashize ariko yene igitaramo cyari gishushe atukuza none ngiye ko kwerekwa nanje tuzamuri Imana icubahe ndahumwe n'ukuri kw'Imana tubicitegererezo pato ni ukuri kw'Imana zankunda kubwira abacu pato urazansanga i Rwanda muzamubaza amakuru ko ni ukuri kw'Imana muzamubaza amakuru wamumenye naho umuntu azayicara cyane ko ni ukuri cyane Revera yigeze kumbwira ngo yigeze kuyabaza Revera Eric muzamubaza amakuru kawumenye naho umuntu azanywera icyayi azagisangira n'abandi ni bande baza batuma basangira icitegererezo nene Marisa zamara amezi 3 wari tarahuruka mu mujyi wa Kigali hajya mu mujyi kwa Rubangura ntarahakandagira uko nukuri turabizi ari cyari Remera zangura ikintu nkeneye Remera gutya neza ni Remera niho Kimiro muzamubaza umuntu iyo yagiye none byo kubaza ngo sutuye he ngwa ubahe ngwa hangaha kuki vuga ikaritse yewe vuga umuturanyi twumva ngo nahangaha ngo nahaguca ngo nzamanukira ese ndi wozamuka ngo nzamanukira aho mwene ukuri kw'Imana tugomba kubicitegererezo mukaza mumenya amakuru igihe mwaje Kigali n'igihe mutagize gute mutaje amakuru akageraho kuko turi citegererezo cyabizeye mode na manudi yabaceje bundi bwana sifiwe amen shake soze Revera we bwira abantu ndabwira ngo abantu bari mu kugwanira kuko badushize na Revera Eric ku gatuti nkama nandikira mutima ngo ntitwokorana na Eric ngupi ko nukuri kw'Imana ngo ntitwokorana nawe bishoboka gute cyo gwe mure bibiri irimo ibitabo 66 gusinza Revera Eric kandi mu bishoko avuga igitabo kimwe ibindi bizagiye gusinza umuntu uri mu kwamuhira gutya uzobimara nzovuga igitabo cy'umugenzi ni ukuri kw'Imana niduhura ukigisha biri ukayimana zovuga umugenzi cyangwa moyo wa muto cyangwa mbaheze ubuhamya bwanje nitambukire suko Paulo siko yagezaga nukuri aje muri Antiochia IPCD safari iwe ya mbere yagize gute yajanye n'umugaragu w'Imana barana mwigeze mwumva aho yasomye yababwiye yahe makuru ziko ngo yababwiye ngo kugeza ubwo bamuteguriza amati igiterane cinkubaga bari bamwanze ngo bamwicajije inyuma ngo bagiye gusoza arababwira ngo ndifuza kuma mitorero aratambuka intumwa y'Imana warababwira ngo uyu mubona ngo nari mubi nanje nahemukiye Imana ngo nanje nageze ngirira bavuga Imana nabi wamahoro y'Imana bane na amasohoka bibiri zivuga ngo iteraniro ryose ngo rimusohoka inyuma ngo baramatubwira ngo isabati kurikiraho tubera umushitsi tinimusohora fish
muhagarara hansoza singiye kuba wawundi revera yavuze ngo ukunda ibintu byose atukuze ako paho aza ubusi mbutekereza kama numva abana bose no bita paho kama numva no kuja guhinduza ibyangombwa by'aba pato ngo yamababwira ngo nimugire vuba uzosome ngo isabati kurikiyeho wumva icyaha abantu bibiri zivuga ngo hafu umudugudu wose nguteranira kuza kumva ijambo ry'Imana hafu umudugudu Nyamavira Kayore yose kandi ngo bari bamusuzuguje ijisho amazara babwira da abagabo babiri ngo bageza bavuga ngo abantu tibarambiwe ni Yesu Kristo apaho ngo amagambo yawe yageze aryohera amatwi umunsi ko utuku yatibutse tuku yamatibu uzobaza amakuru kujya utukusura abantu bataza basoma ijambo ry'Imana kugira ngo utukatibuke uzi impamvu yari yaba ni paho Paulo ngo washitse mu gitondo ikindi gitondo kiraza ngo wakurikiraho igitondo cya gatatu akiyavuga amagambo utuku ati ndasigaye amagambo nje kandi habaye kirize y'inzara kandi ngo aho bari hari hejuru mu cyumba gifunganye hari imicubi uzicira n'inzara barakizi n'ibitotsi iminsi 3 umuntu yavuga wenyine akuru ya mugabo nawe yari igihumbi uzi kuvuga nawe n'abantu umuntu ari mu kuvuga iminota 40 ukazona umuntu karagirira ku cyumba mavuta make moke turashize none bwana sififiwe ako Paulo ni ya safari yakoranye na barana tayindi kandi bari bafuye Mariko umwase wabo ariko ngo ashe gufunga Efeso ashurirana na Mariko muri gereza Paulo akasamisa wari we wadutandukanyije na barana ufunzwe gute nawe nuko yariko yandikira aba Filipi ngo na Mariko turi kumwe arabatasha ngo Mariko nawe turi kumwe ngo arabatasha n'umudiyakoni Epafrodito wari wamugezeho niwe muntu wagwaye malaria na nyirabuko wa Petero siko yandikiye arababwira ngo Epafrodito ngo kugwara koko yaragwaye ngo si kinyoma ngo makuru mwumvishije ngo kugwara koko yaragwaye ngo hari habuze gato ngo acika wariko Imana yirinda kumbabaza ngo namwe yirinda kubabaza Epafrodito ngo aracahumeka kandi ngo ibyo mwamuhaye ngo yarabishikije turuzi fundraising paturakoze subu yatangiye Abafilipi bonyine bama bahuza amatorero bose Paulo afunze Roma ngo bateranyiriza hamwe nigo bahaye Epafrodito baramubwira ngo uzobidushikiriza hatabuze na kimwe bagere mu nyanja ubwato bugira ikibazo ngo yoga mu nyanja iminsi 3 niho yari kwahurukana malaria oja mu ruzi iminsi 3 bwana sifu halo tangu numanda nasome urachara umwizegwa yewe binu warta wewe bari mu guhidolari jana zigashika zavunje akazaza uramanya Kenya baraguha ya dolari ariko ngo pafu ngo aravuga ngo nzokora ibisho mu gihe ngo itorero ryanyize ngo nzokora ibishoboka byose byo bampaye ngo mbishitse sose mu Rwandiko Paulo yanditse yarababwiye ngo iso mwamuhaye zose narabishikije zose zarashitse ngo ariko ngo ayo makuru yo kugwaraho si kinyoma ngo yaragwaye ariko bukarafata gatege kandi yaragiye ubu nyine ko ndamwondora ababwira ko bazata umugabo witwa Alexandre ngo yagize nabi cyane ariko Alexandre ni nk'umugabo wabwiye Kofi ngo yaramututse ngo wamvawe nambwe tubone umucuzi w'imiringa umuntu yo tukundi ngo wamva watapfuye agihari ake imuzima twari ko dutanga ubuhamya aratubwira ngo hari umugabo wigeze kumutuka ngo wamva nawe twarabwumvishije bwatugeze uwo mugabo turabufite uzi Paulo kundi ari kwabwira Timotheo yaramubwiye ngo uzoze kunsura isafari wiyo yari kugenda aramubwira ngo uzihute uze kuza uzonzanira ibitabo ngo ariko cyane uzozanira ibitabo by'impu aramubwira ngo kandi uzihute ariko ngo ndakubwira hanze uzoca kuko nubwira ngo Revera Erika azoze kundamutse ariko nkamambwira ngo tukaruhutega ngo uce Kayore yamamubwira ngo uzirinde umugabo ngo witwa Alexandre ngo yangiriye inabi nyinshi
araruha aravuga ngo Imana izo mwitu bihwanye n'ibyo yankore ariko Paulo yari yarakaye yari yakoze igitangaza ariko ni igitandire wamurakaje kuko birizivuga ngo mu ifungwa ryiwe rya mbere ngo yarigizemo uruhare Paulo aramubwira ngo uwo nguwo ngo uzomwirinde ni mubi ngo yacunaguje ubutumwa bwacu kandi ngo yangiriye inabi nyinshi amubwira ko Dema nawe yabaye ntawe ngo yamusize yakunze protector ariko Dema nawe yamenye amavuta umuntu yosigarana n'uwabo akamanyomboka bucya akamacani nibwo ariko yandikira ngo amuzanire Mariko ngo azamugirira umumaro sigaye jenyine ngo Prudent nawe yagitirisa ati ndi gucyo ndi jenyine bibaye byiza wonyohereza Mariko ngo azangirira umumaro girira mugenzi wawe umumaro kandi kugwandiko neza igeze abwira ngo Timoteyo ngo nza ngukumbura ngo kugeza nubwo nkumbura amarira yawe sejo uzunkumbura sha uyu nguyu twaranyagiranwe kuri kanyarira gutya imvura yayigwa gutya turegama nibwo Imana yari kwivuga ngo umunyenga w'Imana ikigore cya DPR kiranterura ngo guyere umunyenga w'Imana ano maso wana nakasome boela minoge la pipe yambika fime mana we izo tubona mu isi saba kwijijisha we ambika fime mana we talo izo tubona mu isi we saba kwijijisha izo ni indirimbo zacu pato iriya muri ya DPR irinda kugasambi gusa ngo fata telefone mana ntabwo ari bip niko twageza tubwira Imana fata telefone mana ntabwo ari bip turi kurikanyarira neza nibwo Imana yari kumvuga kigore kimwe cya makinterura kirambwira umva umunyenga w'Imana ndamubwira ati ko ndawumva Pima turikisa gutya revera yanyandikiye gutya mvuye mu munyenga w'Imana neza gutya nayo nituye indege ya saa 7 Purusina igitengera aranyandika ndamubwira ati namahoro reve ndi mu munyenga cyari kingana nkuko kirakubita kirikunguza kukibaza bikunguza arambwira ngo mukozi w'Imana ngumva umunyenga tiko ndawumva ariko yememe umuntu utazokurikira Imana yarayose rusa Imana sha Imana niho je twayivuze twakoze ikiganiro cy'abana b'imfubyi ndi kumwe na Kofi na Kiriki tugenda ducencura ibintu tugenda ducecura bamwe yigeze kumbwira ngo narinzi ko so ngo yasize umugabo twahuye mu ivuga butumwa na ngo narinzi ko so yasize umugabo ngo ariko ngo genda ni igifu umuntu ngo azaya amagenda gucya gusa narinzi ko so yasize ariko ubu ni umugabo arifuza kumbona nti yombona ntibizoshoboka gute ntibizoshoboka umunyenga nzamuca hejuru ari hasi no kenera no mukandagiraho ariko Imana ni gitangaza revera we umuntu yobwira undi ngo urimbwa ntacu zigezaho undi niwe wigeze kumbwira ko ariko iyo ndege nguzuza ngo ni indege ngo wagiye ufata izo faranga ukazisiga mu rugo iwanyu ngo abana bakajya baguhamagaye ko baburaye Imana impaye guca hejuru inci kuzimu ndifuko umuntu kurababara mu batanze iyo tike turi nguyu John twari turi kumwe turi Masayini turavuga ngo ndababwira ejo bundi ngiye kugije Rwanda ndababwira twari tumaze icyumweru twadusenga n'abagaragu b'Imana turasenga neza turuza ngo wambwire ku munsi wa nyuma ndababwira ngo je mfite isafari Rwanda n'uwacu cubahira aravuga ngo afite isafari Rwanda dusengera amatike ndababwira ngo je nzogenda n'indege cubahira aravuga ngo wakeneye imodoka ngo twari turi kumwe turasenga ucya turahuduma ndabati jewe kwamana warambuye ko guca hejuru ari byiza no bikore ndataha ngo ntahe guke ndashika nambona umuntu arampamagaye bwa mbere arampamagara ni wewe
ati nayo naje muri Afrika ati twabonana nawe n'ingaruka tuzobonana none bimeze gute ufite izihe gahunda ndambwira ati ndaho ndakomeye nari mvuye ku musozi kwiragiza Imana ko ndaje mwivuga butumwa nzambanza kuja kunywa mazutu ya Yesu ndaki ta modoka izihagurukaga idafite mazutu niko bimeze naje nzambanza kuja kunywa mazutu nkabona kugenda ati none niyo nari mvuye furu tankiruzo asigaye safari gusa uzogenda ryari ndambwira ngo uzogenda na gatanu twari na gatatu kenda gatanu none bimeze gute atufite itike twari nta mfite kandi kende indege ndege ti akiavuga namamwohereza passport ngiyo na passport ahubwo reba katishiriza yo wohereza gutya ndari kishoka namampamagara bacu tinjewe birarangiye ndege irabonetse cubahiro na imodoka iraboneka umuntu ico yasabye nico azagira siko bimeze kandi iyo modoka yarayibonye nawe yamabona umwishuri nawe yamabona umwishuri w'imodoka hano mvango na mukokoteni woyibona ikintu ico umuntu asabye nico azahawe siko niko ibiri yivuga naratangaye none mu bicitegererezo yemwe siko bimeze bashiki bacu mwe bayaya ni mu bicitegererezo nukuri kw'Imana nta fieri ryo tubera twatuvuga ubutumwa mudasa neza ariko fieri ryiza dufite nuko twavuga ubutumwa tukafatikanya nabo ico gihe imitima yacu yo kwishima mwabahungu mwe batoye mwabasore nta byiza byizishimo n'umunezero twavuga ubutumwa mumeze neza mufite Yesu muri citegererezo aba babyeyi bacu babarevera aho babaje bazamuka badusiga batubona n'imbuto nziza tarindi sheri karyo tarindi sheri nkajyo kubera kuko nomune Paulo arababwira ngo ninza nzumva amakuru ko mukomeje gushikama muzo kwizera muri citegererezo ngo kandi nitaza nabyo bizombera uko nguko tugomba kubicitegererezo iriya mucaraho revera wawe atakubona ukabicitegererezo iyo president wa korara atakubona ukabicitegererezo iyo president abayumba tazi uri wenyine ukabicitegererezo ubushize nari ko mbwira umuntu arekaza ngo ati sikubwireka notere tampere nzanje mu iduka ngo karibu pasta naje muri restaurant ngo karibu pasta se wamana no kwiba kwa manfatwa kwiyogoshesha bakamakubwira kwiyogoshesha nzanishira ngo pasteur karebaga ndaca higwireka uko baratuzi ujye wandikiye message arakuzi ujye wabwiye ya magambo arakuzi aza kubona yarazi ko azogukuraho impinduka ariko ibintu uri mukubwira ndibijanye navyo yarazi ko azogukuraho imbuto nziza ariko ahantu wawe umuganisha ntivyabisa navyo kumva mukobwa kumva wa musore uriya mukobwa yarazi ko azogukuramo agakiza ariko ibyo wamujanamo sivyo wa mukobwa we twari tuzi ko tuzokubonamo imbuto nziza ariko ibyo urimo sivyo bicitegererezo mu bandi bicitegererezo wishukwa n'abandi abanye bakobwa ngo bari mu kwicaza baba bakamubwira ngo se ngurinjije ngo wowe usa gute ngo kuza wambara gute ari wari wakugurira kuzi muri bo insara zose zamazimera ninde mukobwa ufata amandiko gutya ninde imishombwe yo kwandika amandiko gute yo yandika gute afite usari amateraniro yagesaba aba bamama bacu bazabafatwa vuba cyane ariko ko murabona kesha kiragira saa 11 nta urandika amandiko taho bohe uyandika gute nizo nzara zinaniwe kujya ziri mu kuja kumanyura zikaza zigira gutya kanaba sinosangirana coco no wiwanje arabise tiyo pima sinosangira n'imishombwe tibishoboka kuzuja kumanyura ukazutora nk'ikintu cyatibutse hasi turabona keri koko zagaza zisesa bakazikinza kera zigasesa inzu bakazikinza zikama zigira cyame gira mugenzi wawe ngo tubicitegererezo ninde wakubwiye ko kubikira ari bwo byotuma ushaka ninde wabikubwiye
ninde wakubwiye ko imyambarire mibi yotuma ubona umugabo? Ninde wabikubwiye? Bibiliya ivuga ngo umugabo mwiza azatangwa niki? N'Imana. Nta pataro, nta shati, nta telefone izitanga umugabo. Telefone izo guheza umugabo, ugo rugo n'ugwamezi 6 ruzosenyuka. Ihusi zo guheza umugabo ngo nuko wambaye nabi bakarangiza ubusa bwawe, umuhungu akagukunda, ugo rugo n'ugwamezi 3. N'ugwamezi 3 ntiruzorama. Ariko urugo uzopfukamira ugafukama ku murongo, akagukunda atarakubona, akagukunda neza akakuyumvamo, yakubona akavuga ngo no Imana yambwe, ugo rugo ruzubakwa. Ruzubakwa. Ariko kukubwira ngo kwambara nabi niko kuzoguhesha umugabo, kwifotoza amafoto ateye isoni, ateye isoni, ateye isoni, ukareba umuntu wabona ibintu ya postinze, si foto y'umukorari, si foto y'umukorari. Nje sino wa president wa korari nubatenga nkabamara. Hari foto ibereye umuririmbyi ni foto itabereye umuririmbyi. Hari foto ibereye umuvuga butumwa ni foto itabereye umuvuga butumwa. Hari ibyo nanga gukora guyereka kandi byari bimfitiye inyungu, ariko kubera icyo ndico tikinyemerera kubikora. Ibyarindamo yanje nabihinduye kubiki igombo. Ko bimeze revera hari ibyo adakora kandi yarabifitiye ingufu, yakagombye kubikora, ariko icyo ari cyo ndikimwemerera kubikora. Numva rero mbabwiye, niba warahisemo Yesu, muririmbyi yaravuze ngo mpisemo Yesu, ngo murutisha ibyiki ibyisi byose, ngo ndutira no gushimwa n'abisi bose. Hitamo Yesu, hitamo Yesu, hitamo Yesu. Ubicitegererezo mu bandi bakobwa bagutuke bakugira umukobwa mubi mu muhana, ariko ube mwiza kwa Yesu Kristo. Haleluya. Bakugira umuhungu w'umuturage, ariko ube umusirimu mu ijuru. Ninde wababwiye ko aba umuturage? Umuntu wamenye Yesu ni umusirimu original. Konoko. Nta wundi mugabo uvuga ku isi inshuro nyinshi nka Yesu. Ba Bill Gates bari hasi, ba Trump bari hasi, havuga umusitari ninde? Ni Yesu. Abamwemera bazamuvuga n'abatamwemera bazabamuvuga. Abayisilamu bazabirwa bamuvuga kandi batamwemera. Abapagani bakirwa bamuhamya batamwemera, azasinda akavuga Yesu. Azamara guhaga ishupa akavuga ngo Imana. Uwo ni wo musitari. Turabasitari ba Yesu. Ntabwo turabasitari bisi bo kugira ngo isi tumenye. Oya, ubusitari dufite ni uko dufite ira kataloge revera yatubwiye ijambo ry'Imana. Nkuko busitari nza njana gweka. Shize nayo ko mbivuga hari wacu gitengera kazavuga ngo mama wewe nuzozuja kwivuga uvuga ngo ndi nyina wagwireka. Tukazujana isoni habe namuke. Kuko umuhungu wawe ico yinjiyemo sikibi kirasa neza. Haraho uzugera umuryango ukazugira isoni zo kukuvuga. Nkazamubwira ati nugenda ntukayobuza umuvuga usanga ndi nyina wagwireka. Numva nti baba byumva babwire ngo nibaje kuri YouTube barebe barambona. Nese. Taja ntaki kubera iki? Taho zo gukoza isoni zo humure. Umuhano uzogera mukayoba zovuge ngo ndi nyina wagwireka. Kuna shida. Tugomba kubicitegererezo. Kandi n'ukuri ndabihamya aho yogera ndahari. Tibomwe amazi yo kunywa. Tibomwe amazi yo kunywa. Taho nahemutse gwireka. Taho. Tibomwe ayo kumumara inyota. Tibomwe n'ifasi yo kujya. Bishoboka. Tibomwe makura. Ubera kuko ndicitegererezo pa. Habe naho uzogenda woje ukavuga ngo turi inshuti nagwireka. Hakika ya Mungu ntibokwe imifasi. Ndi umugabo utokoza isoni. Bana, ari umugabo uzujana nawe bagwamagara ngo ese uri kumwe nande, ukazugira isoni zo kumuvuga. Undi jenyine, uri wenyine uri kumwe n'uwaye. Akabazimu. Ngo harundi mugabo ntaruha urusizina. Na urusizina abantu baramiriza. Harujaruza. Ngomba kujana ivyeri bama ndi kumwe na. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana witwa Rusanga. Abantu bose kumva bari kirishe ngo twari tumukumbuye. Twari tumukumbuye. Ko imeze. Ngo twageza tumumva ngo tumva amakuru. Alongi asomela. Makala ben. Maona kotala. Atepele zave. Sano otala. Tete. Makiri ya pandemi. Sinarivuze ya Pentecoste rev. Ya marinjamo kuva kuri Pentecoste. Ba patro bantu mu kabiri muka nashoboza wenda nzorivuge.
yarambwiye ngo reve ngo impamvu isi tugoye ngo nuko turi mu kubwira abantu iby'umwuka bambaye iby'umubiri. Cyo kibazo kujya wovugana n'umushinwa ukamuvugisha ikinyamurenge yogira ngo wamututse. Nukuri ugiye muri kampani hari Cabanas ukavugisha umushinwa ikinyamurenge yovuga ngo wamututse akakwirukana kandi wamubwiye neza. Ikibazo gihari nuko turi mu kuvuga indimi zidahuye, nukubwira abanyamubiri tukababwira iby'umwuka. Niyo tatiso niyo ntambara dufitanye. Ntambara dufitanye niyo nari mbabwiye hahandi umuntu yanditse ngo ntitwobana nawe ku gatuti vute. Sinobana nawe ku gatuti kabaye gato. Bo duhagurukiriza icyarimwe na reverend twokwigisha akongeraho nabandi ngo none ngo twokorana nawe gute Bibiliya wayimaze wowe utaragera no muri kimwe cya kabiri cya kawusanga n'igice yasomye ntazi kugisobanura ariko ngo yanze ngo yeye tuzana ukuri kw'Imana. Bibiliya nuyimara nzovuga umugenzi mvuge moyo wa mutu zamsisi zose nzimare ibirangira mvuga ubuhamya n'itambire ntahe ukizwa kiswe noko asoje gwireka wanasifiwe. Eliya yabwiye aha baramubwira ngo igihe kirageze cyuko twerekana Imana nyama. Twari tumaze mu bintu turi mu minsi y'udukino noneho mureke dushira ibintu kumugaragara. Ko murumva mu mashe iki ni igihe cyo kwerekana Imana nyama. Ko nabwiye abantu ejo bundi ndababwira ngo Imana irisubirisha umuriro niyo Mana. Uko nico cyagoye iyo dukopeza usanga Eliya buke tugatwika babiri kayora abantu babakijwe. Babiri gusa usakuje pa gaze ikamita umuntu ariko nono ekandeke no bamara kabanga Imana ni mbaraga z'umuriro za Eliya. Akagore nawe mbona kakigira nabi pa gaze gusa yaturika. Abandi kuzabaza bambwira ngo dushaka guca kundaraza amateraniro kwa magenda neza ariko ni mwitonda uzaza ntagitinze bintu bizosubirana ku murongo. Eliya arababwira ngo iki ni gihe cyo kwerekana Imana mumanuke tugende tuje ku musozi w'Ikarumeli duhamagara Imana iri bumanura umuriro niyo Mana. Iki kibazo cyabaye cyose nuko abantu twakinanye turi mu gukinana tugasana nabo dusana abo hanze barasana abo indani. Niyo ntambara yaba bicitegererezo use nabandi uhinduka umenye Umwami Yesu. Ninza kumva amakuru yawe zumva amakuru meza, nintanaza zumva amakuru meza. Nimugera igitengera muzohasanga inkuru yanje nziza, nimutanahagera muzumva amakuru yanje meza amakuru meza. Patro we uzogera igitengero baze nk'abakecuru bangahe n'abasaza muzu witwa guyereka ateye azobabwira gusa ko ndi wisafari tawe ndakorogana nawe azobabwira ko ari umugenzi uja mu ijuru. Mu wanje mu gitara ati hano mana titumuzi gusa domushitsi gitengera kandi ndomusango anese uwo nsanze yabyaye nkamuhemba ngakomeza kababwira ngo ko ndigendera pafe ninga baratangaje ngo zobwiriza ataya mfite ibaruwa imeze gutya. Kera narafashwa handi ko barahamagara Paulo yarababwiye ngo ndahinduka ngiye mu banyamahanga barahamagara nisi bari baranze umuntu basigaye bamukenera. Gitengera higeze kuba inama ngo nimuke mu muhana ngo nimuke apana yabarozi inama ku manywa ngo nimuke ngo kubera ko twari twashamburiye twari twavuze ngo bakinge dushamburiye inama iremezwa ngo twimuke na mugenzi wanje twabanaga ngo nitakanyira ngo twimuke. Reverend Mugwana Shakari yari muri komite y'ikiyumba arahaza aratubwira ati tuvuye mu nama zakomeye baravuze ngo mubunge kubunga udahunze intambara mayitateye birabangamye duhunge ngo duhunge igitaramo cyadu longiza malombia peko samewa none abakoze inama nibo bari mu kwicara ngo tubonera umwanya wo kurindinga toyayenda bokinzwe kugeza mu kwa 10 ku itariki 4. Basaba ngo uzobutubwira ati cyane
baheze indi raporo ihuruka mu kwa kabiri za Yesu se ako Yesu eve ako Yesu ni igihumbi Yesu so tukiza muri Zayoni turabaho gusa bashinzwe gukureba ibitaka n'ibindi nico ariko Yesu asagenda kuzamuka umva umunyenga wa Yesu kazamuka curanga soza tutambira Imana.